ورن لسر إنسانيته لسر مروفتي أم مسألة دنيا مدى باجتي حال بكن وكما بخازن في قال لي خرب بكن جوا سياسة خون خارج دور كابن اگر اون دور نكابن ظالمن كي مرنا واجب دستامية شاوا معانا و دبي ولادتا دستامية مرنا واجب دستامية هم تسا براتية دخازن اگر اون قيمتي براتية نزابن ما بل ضعيف تحسيبنن وبين بقاتيام من راكنا اللهمبر وامي خالد باريس راديو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابند نوچایان رادیو دنگی گل دن باش ایروسسی آدار 2024 یکشم لبروکسل ساعت 14 لآمد 16 گدار نجام نوچین ایرو پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه آزادی عبدالله öcalan چم آزادی گلانه ev سرناو نویسا روزنامه‌وان هرمان سنه یهود بیجه ربر عبدالله öcalan نوند تکوشینا تفگر آزادیا کرده جروجا که ربر öcalan دیل هاتیه گرتن آزادیا فیزیکی یا ربر öcalan بوی درشمه او بش سرکه یا تکوشین آزادیا کرده به تایبتی ای سال دچالاکین 25 سال و گره کمپلوی ده دمشا مزن یال ترکیه و باکور کردستان مشو میتینگا مزن یال کلنه دلوتکه هری جورده چیبون ایدی آزادی فیزیکی یا ربر عبدالله öcalan و چارەسەریya دموکراتیکا پرسکریکا کرد در روژه و جیهان دیه رژیم توتالیتر و دیکتاتور یا اردوغان جی هر دچه ایریشین خود دجوارتر دکه و دشاری لدیجی گلی کرد سینوران ناسناکه فاشیزما کفه و مهپه هم بچکین کیمیوی و هم جی ایریشی لسر خاکا دولت جیران دخوازه کردان تنبکه عبدالله öcalan به پارادیگمای خواه نو به تز خواه نتوای دموکراتیک و کنفدرالیزم دموکراتیک لسر بنگها اکولوژی و آزادیا جنه بوی ربر گلان و جنان و آزادیا ویجی مزگینی جهانک جدایه لو ما تاوی گل کرد دوستین انترناسیونال جی جبو آزادیا öcalan دکن هاوار پارزر بلچیکی مارک نوه و سروک برای سی پی تی که ده سالن 2001 2003 و 2010 ده چارچوبه شانده سی پی تی ده سردان ایمرالیه کرده بو بحثا تایبتمندیا öcalan دکه و جی همو زندانی دنیای سیاسی جدا دنرخینه مارک نوه ده هفپیوینه که دمک برده بو آنه فیده ده بیجه گلک تشت هبون که دخست بحثاوان بکه لینه درباره خوده درباره گل خوده ده آقفی او یک مزنترین تایبتمندی آوی بو تشتی که از دخوازم بیجم اوه که عبدالله öcalan مروفکی تایبته و مروف دبینه که او زندانی یکی سیاسی و تایبته دوه او راستی باشوره نرخاندن و فهم کرن روزنامه‌وان هرمان سنه هری داوید بیجه کسی که جبو گل بجی گل بیوی ناجی گل تجرید کرناوی وک تجرید کرنا خود بینه و آزادی ویجی وک آزادی خود بینه شکاندنا دیوارین ایمرالیه تک چونا لوزان و همو کمپلوین لدیجی آخو ولاته روجا كزحفر رشا ایکم آزاد کر ایکم سربست کر ایکم آنی دنیای سروک جی امن و ام جی سروک سروک ما بردن سروك ما زندان دي امجد زندان دنه چیدم کلچگون uçar وینا آشتی ترکیه درباس کرد کنفرانس کاملای حقوقناسین جبو آزادی اوهده به سرناو لدیجی پولیتیکاین تجریت تکوشین جبو آزادی و آشتی و آزادی لأوتلا الیت ورلد آ تاکسیم یا استنبول بداوی بو. ده رونشتنا سیمین
و داوی یا کنفرانس ده هفسروکا گشتی یا ایهده ارن کسکین مودراتوری کرد. ده دستپیکی ده هفسروکا گشتی یا ده به پیچی دم کلش گنو چاراخفی و گوت دوی تجرید تنوکا پرسکریکا که حقوقی نیدیتید. تجرید بوی بنگه شر تایبت جی تیواته تونکرنا گلی کرد. قانون بنگهین یا سال 1921 جبو کردان قانونک به قیمت بو و دمه اوتونومی دایا کردان. لی ایرو بحث کرنا و راستی سدما جزا کرنیه. دوی ام پولیتیکاین اینکار آسیمیلاسیون و ایمهای و مکانیزمای فاشیست قیوم محکوم بکن. چیدم کلش گنو چار بالکشان سرگرینگی پیواجوی دیولوگی یا سال 2013 نو گوت به نامه برزو جالان ره مدید که ایراده آشتی جسینورین کردستان درکت. پیواجوی که نتنه کرد همو گل و باوری دناف ده سازین دموکراتیک ده جیه کرتنه. برزو جالان دیار دکه که چارسری پرسکریکا کرد جبو دموکراتیک بونا ولات و چاره سرکرنا قیرانان گرینگه. یکانه خودی و پروژه برز اجالانه. لی تجرید آلی امرالی باندور لی هر تشتی دکه جبرویه که دوی تجرید رابه و پیواجوه که آشتی دست ببکه. چالکی نوبت عدالت بینافبرد دومن. نوبت عدالت به پیشنگی کماله آلیکاری مالبات انگرتیان تو هایدر جبو آزادی فیزیکی یا ریور عبدالله اجالان و چار سرکرنا پرسکری که کرد هاتیه دست بکرن در روژا هشته و نهانده لنافچه آمد ریزان نوبت عدالت لآواهی دم پارتی دوام دکه. چالاکران پیشمالین بناو تجرید سوچ مروفایی لبرخواه کرن و درشمه برس کرن. لئله نوبت عدالت در روژا 31 لآواهی DVP یا باجر دوام دکه. تجا نامزدین هفشردانی اله گلستان سönük اندام پلاتفورما کد و دموکراسی یا اله چون سردان نوبته. لمرسینی جی نوبت عدالتی به پیشنگی چوکورو و تو هایدر دست بکر در روژا هشته و نهانده دوام دکه. دوشی هفسروکا دم پارتیا مرسینی بدری کش چو سردان چالاکران او آخافتنه کرد. پشت ردایی که ناشتی امین ارن آخفی او گد هیا که تجیتا فیزیکی آل سر ریبر مرانه به و تکوشینامه دوام بکه. لوانه جنوبت عدالتی به پیشنگی تو هایدر لآوانیا ده به پی دست بکر هشته و نه روژن دوام دکه. هفسروک گشتی کسکین بایندر ده سردان چالاکران ده تکوشین دایکان سلاف کرو گد مبمش آزادی خطکن و یا تکوشین دادست بکرن. نها توایه گل کرد رابوی سرپیان و جبو آزادی ریبر عبدالله جالان تکوشینه دکه. امه به تکوشین خواه آزادی ریبرتی مسوگر بکن. لمردین نوبت عدالت جالی مالبات انگرتیان و دایکین آشتی و حتی دست بکرن و دوام دکه. اندام کماله هفته و هشتان و محمد ایلدم که پشتی 31 سالان جگرتیکه حتی بردان چو سردانا چالاکران. نونر کماله هفته و هشتان یا قصر عارف تورگای آخفی و چالاکی نوبت آزادی پیروز کرن. دایک آشتی ادوله اکسویج آخفی و گد نیزی دو ماه چالاکی آمد دوام دکه. ام دخوازن سروکاتی ام آزاد ببه ایدی بسه. باکرهان دسیویه که آداره ده ام ین آی دی خواه پاشفه بگرن. هفسروک گشتی یه دم پارتی تونجر باکرهان ایرو ده چورچوه هلبجارتن هرمی ده لنافچه العزیز دب و نافچین ارزورم قره یازی و خنوسی بشتاری جوین انگل بو. باکرهان ده جوین آگل یا خنوسی ده آقف او گد پولیتیکای زلمه یا 100 سالی جی نکاره و گل کرتونه بکن. ایرو جی و نکاره بن بسایه تکوشین آگل کرت و مجبور ببن که لسر ماسا آشتی رونن. باکران گد ین که شیخ سعید افندی برن سیداره تجریتا لسر برزو جالان دمشینن. سیستما تجریت و قیوم دروتی و به اخلاقیه. افچه قاسی ده ریان ده کنترولان به ایکس ری بکن و گفان لما بخونجی امه ده 31 آداره ده وانتیک ببن. باکران هری داوی گوت ده سال نودی ده به طورو سنسپی کرد درواندن و ده کشتن. ایرو جی به 30 کردان ده کشن. دوی ام ده هربجارتنان ده حساب وان کشتنان بپرسن.
به سربلندیا به جیانی ناسوزا خو تبلی کاروان نمران بو. ev sernivîs nivîsa rojnamevan Sterk Andok û ji bo şehîd Ronar Yıldız Aşmê dibêje ev bêtirs jiya bi hêrsa li dijî jiyana bêrêbertî û xirkirinê li dijmin xist. Rojnamevan Sterk Andok wiha dewam dike. Ronar Ango Yıldız Aşme li bajarê Berxwedêr Kobanê mezin bû. Dema ku êrişên çeteyên Daişê dest pê kir, Ronar bêtereddût rahiştçekê û tevlî çeperên mirovayî bû. Hevrêtiya PKK sekna şervanên jin tirsa ku berda nava dilê dijmin ev mezin kir. Bi hêrsa li dijî dijmin mezin bû. Di sala 2015 de tevlî nava refên YPJ bû. Dilê wê yê cîwan ew xasî mezin bû ku hemû bedewî dikarî bû hilgirtiba. Bi xasî ku tolê hilîne wêrek bû. Ji Kobanê heta Minbiç, ji Minbiçê û heta Reqayê di hemû çeperan de li nûnerên tarîtiyê xist. Baweriya xwe ya paradigmaya rêberê gelê Kurd bêdawî bû. Piştî têkbirina çeteyên Daişê berê xwe de çiyayên azad zû hîn bû û bi pêşket. Tecrübeyên xwe yên li Rojava bi çî re kir yek û bû fermandareke jin. Bi soza ku dabû hevreyên xwe yên şehîd berê xwe da botan. Armancên hevalên xwe yên şehîd jî bi xwe re birin. Te astengî nas nekirin û têkoşîn kir. Bi hêrsa li dijî jiyana bêrêbertî û xirkirinê li dijmin xist. Bi serbilindî soza dabû bi cî anî û di 23 îlona 2019 de tevlî nava karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Meclisa Jinan a DBP em ê heştê adarê agirê azadiyê vêxin. Meclisa Jinan ya DBP têkildarî heştê adarê Roja Cîhanê Jinan a Cîhanê li Amedê daxuyanî da. Teja Dem Partî OHD destek dan daxuyaniyê. Berdevka Meclisa Jinan a DBP Bêrîvan Bahçecî daxuyanî xwend û got em ê bi duruşmeya bi jin jiyan azadî ber bi heştê adarê ve û bi jiyan jiyana azad ber bi azadiyê ve li xadan bin. Bahçecî jinên ku di tekoşîna azadiya jinan de jiyana xwe ji dest dane bi bîranî û got em jin em ê xwe bi rêxistin bikin, dengê xwe bigînin her derê, azadî û tekoşîna xwe geş bikin û jiyaneke di rengê jinê ava bikin. Desilatariya AKP û MHP 24 saatan li dijî jinan û di kesayeta jinan de li dijî gel şer dike. Di nava mehekê de heşt jin ji aliyê mêrên nêzî xwe ve hatin kuştin. Ev jî diyar dike ku kuştina jinan jî polîtîkaya desilatariyê ye ku peymana Stenbolê betal kirine. Em ê bi tekoşîna xwe peymana Stenbolê bi dest bixin û mafê xwe yê hatiye desteserkirin bi dest bixin. Bahçecî balkişan ser vîna kirina Gulistan dokû û got mirina bi guman teva encamên siyaseta devletê ne. Em ê van kuştinan teva eşkere bikin û hesap bipirsin. Îro li hemberî tecrita ku hatiye kûrkirin jin di serî de gelê Kurd ji bo şikandina tecritê rabûne serxwe. Desilatariya AKP û MHP hemû çavkaniyên devletê ji bo şer û rantê bikartîne. Divê baş bêzanîn ku em li dijî feraseta mêrserwer û li hemberî zextên ku vê ferasetê avakiriye tekoşînê bikin. Me ev al ji sakîneyan, sêvêyan, nagihanan, hevrê xelefan û jîna emîniyan girtiye û em ê heta serketinê vê alê di lûtkeya herî jor de bihêjînin. Mesozdaya grûbê û Deniz Poyraz em ê li dijî sîstema faşîst ku jinan dike armanc tekoşînê bikin û heta serketinê ranevestin. Di jiyanê de em ê vegwerînin azadîxwaz, jiyaneke azadîxwaz, ekolojîk û demokratîk ava bikin. Li Londonê bîranîna şehîdan em ê ji riya şehîdên xwe venegerin.
Gerilen Azadi Helmet Şahin, Memyan Armanç, Velat Serhed û Hüseyin Azad de operasyona şoreşkerî ya serketê ya 23 Kanûna 2023 de li Herêma Xakurkê û Şehîd Delîl şehîd bûn. Merasîma bîranînê bi pêşengiya navenda Civaka Kurdistanê ya li Londonê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê sînevizyona derbarê Gerîla Şahin, Armanç, Serhed û Azad de hatibû amadekirin hat pêşandan. Piştre hevserokê Meclisa Gelê Kurdiya Ingilistanê Aso Kamilî Axifê got, gerîlayên azadiyê 40 salin li dijî hêzên dagirker tekoşînê dikin û dîroka Kurd û Kurdistanê ya bi rûmet dinivîsînin. Piştre nûnerê kece dekê başûr heval Şevan Axifê got, şoreşkerên Kurdistanê hemû ji bo gelê Kurd û hem jî ji bo gelên cîhanê tê dikoşin. Divê em jî bibin layîqî van şoreşkeran û li her kada jiyanê dewleta Tirka dagirker û xeta xiyanetkar deşîfre bikin. Ji Meclisa Gelê Kurd Ercan Akbal jî Axifê got, em dendarê gerîla û şehîdên azadiyê ne. Divê her Kurdek bi vî fikir û hestî tevlî tekoşînê bibe. Li ser navê tevgera cîwanên şoreşkeriyên Ingilistanê jî peyemek hat xwendin û hate gotin. Bi pêşengiya Rêber Abdullah Öcalan li dijî hêzên dagirker dîrokeke bi rûmetiya azadî hatiye nivîsandin. Divê cîwanên çar perçeyên Kurdistanê li gel gerîla cih bigirin û xeyalên şehîdan yên azadiyê pêk bînin. Bîranîn bi duruşmeyan bidawî bû. Namzetên Dem Partiyê li Rihayê belaxeyeke mezin hatin pêşwazî kirin. Namzetên hevşaredariyê yên Dem Partî xebatên xwe yên hilbijartinê li Riha û navçeyên wê berdewam kirin. Yekemîn bîroya Dem Partî ya li navçeya Xelfetî li gundê Gogan hat vekirin. Parlamenterê Rihayê Ömer Öcalan, namzetên şaredariyê yên Xelfetî Mehmet Karayılan û Saniye Bayram û gelek kes beşdar bûn. Namzetên hevşaredariyê gel silav kirin û peyama em ê şaredariyên xwe bistînin û bi gel re rêve bibindan. Piştî axaftinan bîroya hilbijartinê ji aliyê dayîkên aştiyê ve hat vekirin. Namzetê hevşaredariya Rihayê ya Dem Partiyê Celalettin Erkmen û hevşaredariya Xaraköprü Rıdvan Yavuz jî çûn serdana esnafan. Namzetê hevşaredariya navçeya Eyüpiye ya Dem Partî Halil Akbaş li taxa Tokî çû serdana esnafan. Namzetê hevşaredariya Bîrecûkê Mehmet Begît jî bi gelê ku li bêjahiya taxa Girlavik dijîn re civîn pêkanîn. Namzetên hevşaredariya Pirsûsê Ayten Kaya û Müslüm Baran jî li taxê navçeyê xebatên hilbijartinê meşandin. Namzetê hevşaredariya navçeya Haliliyê Supî Yîlancî jî esnafên navçeyê ziyaret kir. Namzetê hevşaredariya navçeya Hewegê İsmail Yıldız jî şeniyên taxa Birsê ziyaret kir. Li bajarê Serêkaniyê jî jinên Dem Partiyê di çarçovaya xebatên hilbijartinê de çûn taxên Humera Jorîn û Helo Belo û bi jinan re hevdîtin kirin. Gotarên hêşa mecbera nûçe pêşkêş kirin Dembaş.